Tuğanдар, assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşleri, çalpı koy görürmandары. Salamatsızlar. Bugün 28 dekabr 2025 yıl. Tüy oblusu Karabalta, Cayıl rayonu. Koylar kançadan tuğan koçkorlar, bağlar. Koçkorlar 25'ten. 25'ten. Koylarçı. Bağırdığı 25'ten eken. Bana bet takmışsın. Salam aytıp koy bir. Kayaka. Ha? Fedorovka'ga salam ekan mana klassdaşlar. Klassdaşlarning uyda o'qitib atgan bo'lish kerak, a? Sen mal sotib jurasan, молодец, mana tuğanlar. Ko'ringizlar. Qancha ekan bu ariq qo'y? Buncha ariq bu ya. To'dan tushganlar bu. To'dan tushgan? Qishында to'dan tushdi. Qancha bahsi? Ha, qaralmay qolgan ekan-da. Buni bag'ish kerak buni. Qancha so'm? 29 oy. 29? O'zili. Bulçu, semiz. Buldu o'shunda. Amniga ariq 29 ming. Bu o'tga bu. Bilem ya, mana ki. Mo'zidan la bayqabaysanlar be. Mana quloq 22 ekan. Biro ariq ekan-da. Razresi bor ekan. Yaxshi. Shunday, bag'ish kerak. Jemdan berish kerak, cho'pdan berish kerak. Assalomu alaykum. Bog'larni aytib qo'yingizchi. 17 mingdan. Kuruk bu. Yaxshi, rahmat bayka. 17 ming so'mdan so'rab o'tadi. Qo'zlar qanchadan bayka? Kuruk 16. 16 mingdan kuruk deydi mana. Echkilar qanchadan uloqlar bayka? O'xshash uloqlar qanchadan? Birdey. 7,5 dan berem. Beres 7,5 mingdan. Qanchadan berib edingiz? Ya, So'radi u? 6,2 dan. 6200 dan berib beribdi mana. Yaxshi. 12 kg degan. Qo'y qancha ekan qo'y? 25 bo'z bu. Qancha tish? 6 tish. Yaxshi. Mana ke do'stlar, men savdo qilyapti mana. Qancha qilib qo'ydingiz bayka? Qanchadan? 40 shuni. Ha, ekoni, ha, bo'ldi. Ekoni 20 dan 40. Yaxshi, berekangizni bersin, savdo qardim. Qo'zulu qo'y qancha qo'zulu qo'y? Qancha? 35 ming. 35 ming. Enesi meni 35 ming deydi. Mana Qarabalta. Echki qancha ekan? 11? 11 deydi. Ha, do'stlar. Okey. Sırt jaqdan tartib o'tamiz. Kanalga qatnalganni unutmangizlar. Qancha qaldingiz, Tuğan? Yo'q. Qancha qaldingiz? 16500 bo'ldi. So'yish bu. So'yishqa. 16500 qaldingizmi? Ha. Buyursun. 16500 qaldingiz. Oldu taqsir. Qancha qaldingiz? 10. Yaxshi, bo'z ekan-a? 10ga oldi. Bayda bayka. Qana? Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'chqalaringizning bog'lari? Qo'zi tishmi bular? 60 dan so'rab o'tadi bir tuğanlar. Yaxshi ekan bo'g'ingiz, a? Birinchisi. Bu dil 60 bu. Bor 60 ekan. Rahmat. Siznikini aytib qo'yingiz ham, bayka. 4'te 1. Ha, 1'de 60 dan. 4'te 1. Mana ki yaxshi, bu baylanganmi bular? Yo'q. Qo'zi tishmi, tish yarganmi? Qo'zi tishmi? Oo, cho'ng ekan-da. Aha. Onlayn sotabizmi onlayn? Satamiz, bu satamiz. Aytingiz nomer. 703. 0703 meni. 44 42 42 ekan-a? Qarabaltadami? Qarabaltada. Ma'qul, rahmat. Mana bu yerda quruq qo'zlar bor ekan. Yash. Urg'achilar ekan. Esi kim bo'ldi ekan bu yoqdagi? Siznikimi? Meniki. Qanchadan bo'lyapti? Bir bağlarni aytingizchi bayka. Bağları bayka. Bari. Bu yerda degan 16 baş. Aha, 16 Liniyalar baş. bilen. Liniyalar bilen, aha. 25'ten den soluqtari. Yaxshi. Urg'achi bu bardig'i. Büt urg'achi, büt qo'zi Urg'achi, qo'zi tish. Mana kimda-kim qo'y qilam desa, ko'rsa bo'ladi ekan-a? Gelip gör. Qanchadan so'radi bozor? Pazar kelganda barına 22 dan berdi, bergan. Berbedingiz. Endi 22 ga chiqavi. Yo'q, 24 dan bo'lsa. 24 dan berasa, buyursa, savdangizni bersin, naki. 16 bosh deydi. Urg'achi kim? Bardig'i. Aylantirib ko'rsatelim bunday ildiroq qilib. Alizroq degandek. Qo'y qancha ekan, bayka? Qancha? 35 bo'z bu. Qisir semiz ekan anda. Oho. Mana. Qaysini? Tartib qo'yamiz. Qancha ekan bu? Qo'chqor. 35 so'ratan. 35 qo'zi tishbe. Qaysi 15? 15 mi? Qolganlar 12 dan. O krasavchik ekanda bu yigit. 15 deydi, mana qara. Qo'chqor. Ushul savdo bo'ldi u. Qanchaga berib edingiz? 15 ga. Ha, 15 ga berilibdi-a.
Maqul, sodаңыздарды берсин. Бұл кішінекелер 12 мыңдан. Бұл жаққа деген таштардан төгіп қойыпты мінекей. Қараңыздар мына. Айке аласың. Қой қанша екен? Қозылы қой. Қой қанша тиш? 46 тиш пе? Қозың ұрғач еркек пе? Ұрғач екен. Мінекей, ой, бұл алып сатарлар болады екен да, бұйырса. Жақсы. Құшылар көріп? Машалла, біздің каналды көріп тұрады екен да мына. Ошон үшін бүгін Қарабалтаға келдік туғандар. Жақсы, мо қозыларың қаншадан? Жігіттер, айтқыла. 13-тен ұрғачылар бі? Еркек пе? Біреу еркек, қалған ұрғачы 13-тен дейді. Жақсы. Алатсы. Мына достар. Чоң қошқар қанша тұқсыр? Қандайсыз? 100? Мына чоң қошқар. Тиші 6 тиш. Нарқы қанша нарқы? 35. Қошқарларды көп тартпаймын. Онда қойлардан тарталычы, қойлардан. Қана. Қойлар бар екен. Мына қой қанша екен? Қой 45 мың. 45 мың. 2 тиш. Тоқты 2 тиш еле бе? Жашып тұрбай бе? Боз бұл. Боз екен. Я. Ана торпақ тартып дейсің. Қой тартып. Емеші қаншаға сода болды? Мен сіз сұрадыңызда тартпаймын. 40 мың беріп отчат. Бұға бербедіңіз бе? 40 мың сұрап отыр, бербептір. Мына қаны бар дейді, құйрықтар, разрестері бар екен. Онлайн сатасыз бі? Сатауыз. Айтып қойыңыз. 703 0703 105 105 700. 700. Боғыз бұ? Боғыз бұл да 4 тиш қой. 4 тиш қой екен. Бұлға азық номерге салса болады? Болады екен. Мына 50-ден рахмат. Анда кеттік алдыны қарап. Как у кролика, нахуй, короткий. Қанша екен бұл? 17 бұл. Мына короткий, бұғында міне 10 сантиметр бекен. 17 дейсіз бе? 17. Құлағы қысқа қоды елдер қарап атады. Мұнакей. Мұн қойлар қаншада қойлар? 20-дан. 20-дан. Қозылар бі? Қозылар 20-дан екенлік. Қанша екен бұл қара қойыңыз байке? 22. Семіз бе? Semіз, сайғанға. Сойғанға? 22. Орта екен, 22 дейді. Достар, туғандар. Қошқарлар көп екен бұл жақта. Анам бағалары дағы кішіне ылдый екен. Мо 2 қозын көрейінші. Қаншадан ошыл 2 қозың туған? 25-тен. Қаншаға сода болып атады ошыл 2? 20-дан бербей жүр. 20-дан? Мына. Ұрғачы бі? Ұрғачы 20-дан бербей жаттыр. Чоң қошқар қанша? 60'dan. 60. Жақсы. Қанам сойыштарды көрсетейін туғандар. Сойыштар. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Қаншадан болып атады? 20-21. Мо чоң қойыңыз қанша? 22 кезіме өте чоң болады екен. Бұйырса ұзын. Семіз. Мына. Жақсы бұл навестің ішінде дағы қойлар көп екен. Достар. Маяқты көрелі чым маяқты. Кім бар екен? Кімдікі бұяқ? Қандайсыз тақсы? Қозылы қойлар қаншадан болып атады? Бар бі? Qozu özünce 15'ten. Қозы өзінше 15-тен. Çongoylar 23'ten. Чоң қойлар 23-тен. Жақсы. Мына. Рахмат. Моғылар сибайке? Кімдікі? Сіздікі? 37. 37 ұрғачылар бі? Күрік 37. Қозылар бі бұлар? Бұлар қозылар. Қозылар 37. 2 тиш. 2 тиш бір өе? Бір өлем. Ошылар сода болды байке? Берен екені? Бері отчатты. Қаншадан бермей жатасыз шыны? 37 круг. Күрік бұл, болоры? Жақсы. Мақыл. Айтылған ба. Мо қозылы қой бар екен. Байке қойларыңыз қаншадан болып атады? Қозылы қойлардың бағасын айтып қоңызшы бер. 45-тен чоң қойлар екен, Бұларычы? Üçönü 110. Рахмат байке. Мына. Üçönü 110. Біреу қозылы қой. Ақ қойлар қаншадан ақ қойлар? 22-ден. Етті бе? Мына байланған 22-ден байкем сұрап атады екен. Ушылар сода болды байке? Бол элек. Содаңызды берсін байке. Мынаки. Базар жақсы. Biraz чыла. Оны қой қаншаға кетті? Ақсақал? 33-ке кетті. Кетті, бұйырысын, алған адамға, сатқан адамға. 33. Өтет бұйырса. Мұны қанша тишелі айтып қойасыз ба? Бұл 6 тиш. 6 тиш. Боғыз екен, ә? Боғыз. Мына сатылды, жаңы мына жіптерін байлап атады байке. Тұлғанда мына шындай. Онда емесе біз менен болып тұрыңыздар. Ой пікірлерді қалтырыңыздар. Көк қой қанша екен? Тұлған қандайсыз? Көк қой. 55. Мұны очу? Бұл да 55. Чоң қойлар екен, тіштері қандай?
Bilbeysin, işe tişi var ha? Ha, var eken o tögörök deyip şunday olup kalıptır. Kança eken bunun? Ha, 23 23. 23 suruvattır. Yaxşı. Kozlar kançadan bay? 18. Qandaysiz? 18. Mo çoğunçu? 23. 23. Şular soda boldu. Evet. Kançadan berip jatasız? 22 dedi. 22. Bunu? Onu 17 dedi. 17. Жақсы. Жақсы ba. 17. Emin havesli içinden biraz görsetölü tuğanlar. Öyle ki qanday? Ha, tartып qo'yapsizlar. Qo'chqor bu. Qancha tish? 2 tiş 1 yaş. 2 tish 1 yaş. Araşan. Qancha surib atasiz? Quyruqlarini ko'ringizlarmi? Qancha? 80 bergen. 80 berdi öyle. Oho. Özünüz qancha surib atadınız? 75. 75. Yok, düşünmeye kalmıyor. Hazır 80 ertemeden berdi. Portadan düşkünde 80 berdi. Emi 75 berem, 75'ke berem de atasız mı? 80'e çıkmay kaldı oşonda. Beriş gerek geldi ertemene. Meyli sodanızı versin. Ertemenenki soda sonunda. Ertemenenki bazar. Koylar kançadan koylar? 28, 25. Boğaz he? Yaxşı, boğaz koylar. 28'den deydi. Qo'chqor qancha ekan qo'chqor? 50 deydi buna. Ko'rsating qancha tish? Ya, 7-8 yaşatırım ben. oho, 7-8 yaşadı. Buna ko'köröklerini. Qo'chqor bayağı qut qalam degenler bolsa qayrılsa bolabı? Qancha deding bahaсын? 50 mu? Butlarını qarаңызlar, Qaştaktarın görüngüzler 50 deydi. O, turuşun qarаңызlar. Nomerdi aytib qo'ya beysizmi? 505 0 500. Ha 0500 33 00 40. Özüň nomerini berdiňbi? Başga mal menen işlegen dostуň nomerini berip koýba. Aklı rahmat